Nagabintagi kubor paman kasi pet but subscribe ya u Antor News. Kertong nakaseng National People Party ka Dr. Amperin Emlingdo kala let thep yaladi ha ka polling station jang ka school Nongrim Hindi School. Ha katay ka jing thep ka kong Amperin Emlingdo kaya thu hadin bala thep vun ka ong baka bun ya ki din jat ki jong ukpala jong bad iki kam men ba udang long u MP. Wala dadon kirang ya limpan ki ba he kli hadu sangun maka kum kariu kan thei kan ya limpat lang ha kan ka limpong san per thei. Ba kalong pagkakam yung pinupinumpan sa mga dadap nga sudan tanggaw bay bangalong kabadon ko kabula ko hu de blay banganyo banganyat kum ka candidate banyo ikak tu kijing dawa saudong jong ka constituency jomi but nga song wala de kipat pa kisay hala ka jing butukan kintip bakan hahi bumbot ya ka candidate jong ka sorkar namartang ka sorkar kabala manra ya ushabi jong gajingkala sa kitugisnong kitaw kibadon kam sirong kibadon kam yikitu jaka ay sumar kibadon kam yikiti school kibabha kibadon kam manpek ba karoy kapa kakendo ban kapoy syaki pingangaong ba kani ka election kala ay kata kaya nga bat nga administration to Tengnya lah ila si bamunta si pi kan mau ya kisi kia jong jong MP ipa jong pi te hatu pila ju kan mau nem la ju pre pudak nem ya kita kilenti ya jong ipa pi bulai lam nga ngam laban mudur ba atin bangalakut kenti ya kadinjat long ba Peter ba matharay hakapor ba iyan na ni klemyo banyan man ka constituency but Dre nga man tang layat imbang to be like on real constituency day la fresh tom ba ito ban poy kuntu banyat kuntu hakiti isnem ba ka surok kampat bit kampat biang kijaka ay bam ID kajakatya kajakadem te kibriu kitu kanay nga kumno ba iba ito isyong bat ikpa ne imama jongki hakasaktiman banliwat ginong tebon isyong iyakendo ikimrat klaw sibon hakita kijakayan jong lang jongki iki ba ani nga ay kurom ni bat akamen bakum bakun inkut ku yang an labudeng bangan na an beteng ya kami kakam kabay ila sedang mai ban ngamtip kan long kumno tang ba kinong soslong jong kawan sulong parliamentary seat tunget bangalayo i bat ngan president ki ban penkeren lem je kitu kisnong kitaw kattu hakatinglong kajingman kajongki kabakiton kam kajing yarap kabagkerki la to sorta lada poi warem ne job ne it doesn't matter to me nga ngan president banlong kata kanong penkeren lem ban pet ba ngila ban yakiw lang hakajulong kon hakaway aparok kaway ka constituency ni iya padang kirang rang yele ni tang pi body kentai yele la si kuno fi so ha pi rung hani kelempung ba lempat bat kirang yele ani kilaya nyon palat dia nga ini gajing nyon kanong lada pinyon halo ti issues kam leleke tambah pitim takasi kesang pikren yang kumbak piklet bakidu piedon para kentei piedon kemi piedon nana piedon mengka piedon meit tip ngam tip balai kali long sang kumi tang patoi kam lelei imei ngajuong barabuang ko bangarung ningkong saka politics imei iong yang kumi patikna ba pansala ban shim ya kajing nyon ya kajing kren ben kren ko ya kajing keno
tip ikan teh ikam lung mensim hanla ne pamla namala da panum la kata kapahaba panum rung syakani ka kerensan jo kinong yele politics naman pan sayap tang hakacing syap dan ju kita tin rei email la train yang ila ya tu lupa yang bakan selong kumni bad ngatarai imat na kata kadau narung ngamdan jing puslai email si ong kumni kang bet ya kajing kang bawan lam kajing pensi kajing keren kang ka skor set ka kaman ka prib cepet rei te kon pinum la bapin talan ban kani kerensan kadai kerensan jong girang ba te lada pa ka kan thai parung pahap pen khranya na di tengah tarai ka tu ka training ba ai mom na tarai ipet yang ana bedeng kadai sisya ka jing kai ka bang kamdon ka kot ka wei du ki ka bla ban ai jing kai jing start yang ipai lah hikai yang barobona do bangidang kalung kena keng yap ya ladi pechwaya ka dawa upat la daladi bapitari lah hikai kata bapitari ong what you le he le men pat kata kala dei ko wing steng ka bangas harai kamnyar banyo ban kani kajing hikai ka ba ipai la ayang nga tarai kala yalam yang siya kata ka cakaba ngantip ka kanong siya ti wala ka politics kadai karensan urang ba kan sakala kanite arajar arpukra kamang 33% life to life percent nakabanta gilong kumit kan sa urlong te kirang ba kinhapan sedang ban accept te kata ha assembly ngrepungot arpungot kinday kintay kilong kumi to ya pan kre lakasti kawat say ya kas sing kintay sedang pan sawa gichnong man ya to ipi kapatay galakla bat ni kintay ngin yo bor nakabanta ka jing bahalang jong ka imlang kasalang